Biyag ti tao. At dantaning tibiyag ko. Kat urayak lang ang tipupusay ko. Ay, wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awaten. At ako makintawa ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagam, tano ka ba ulaklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sakbaya matayak. Makita pa nga na pintas apag naadan dagiti inak. Iso na mabalin. Agparami dak iti balay iti solar nga ipatawid yo kanya. No sa dino abanda ti ipatawid yo nanang. Sige. Taitudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan ka anak ko. Taiso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Ang apay no pagagas mula ang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakit nga rod ti diding na. Ay, sige nga Rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw, anak ko. Nay, imbag man ta da kwartada pagbalay da na. Ay, ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa dyan kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko da jay. Di na pala pagkatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntuman lang adan taning ti biyag na. Jay kat asawa na ti agnumar iti balay da. Ay, awan nga Rod Ngam agpilit mo't. Narigam mga minapaayon di adim ta masakit nga men. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho da dyan anang. Agasang magngami. Ta 24 hours ti biyahin ano nagdumangan. Ay, dahita nga Rod kat. Di matulungan di asawa nang agtrabaho. Para balay laeng kendakkel meten dagiti anak da. Sa tutmagamin da dyan manugang yun anang. Jay la agaw-awat iti kwarta di kabsat ko tamo ng aramida. Agat kasang, agipatakder da nga rudan iti balay da. Kastamot ti ko na di adim anak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat a paayon ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito'y abanda ti itad ko atawid na. Wan nanang, agyaman kami. Masyanak mga minita anak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat a paayon ti masakit. Ay, kaasilaeng, tanasubraan na nga min tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay meten. Nanang, Alang around. Kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? inton bigaton nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta nga minti kayat ni Jack nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo. Kadag iti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basit. Tadwa na iti anak ta. Dalawa kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo na pintas matan tapno da serbina. Umdas maturnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. Ada ka asit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti guntaway ko nga biyagi iti napawat. Pagyamanak. Ngam na talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali. Kanayon kayo nga ikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo unay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Wen, di ka madanagan.
Jack baybayan ina. Ay ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindo ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agundaway. Aran, anak. Agsingsing ba't kawan? Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may pahiti ka sa pulan nyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akmat. Ngan talaga. Asahan na nakabaalan ti bagay ka. Ikarik tatang. Agsingsing putak. Agiskwela ka na imbag. Kat na makaturpusak. Kat makatrabaho ak. Tulungak niya ading ko. Kanuray ni nanang. Diyak idabaybayan tatang. Oo, anak ko. Sika tinamnamak. Baka tulong itikapsat mo. Kanidinam. Iso nga. Agadal ka na imbag ha. Oo, tatang. Ikarik. Alag. Di ka agsangit. Tanong niya man ti mapasama kanyak. Plano ti Diyos. Amin na kita. Akludan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo tengel ti biyag tayo. Kukuha ni Apo Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti adim. Kastamatan ni nanang yo. Kanayon kay to ngay kararagan. Nay, si kamo gayam dyan sa anak ko. Apa yan nagawid ka? Awan klasem? Naglangan ak tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder kano da Uncle Jack iti balayda. Huli nga rod, anak ko. Apay nga ipalubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakdir da. Nagdakkel mangagpaiso. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga ipalubos ni Lola. Idaw ka nung amin na uncle mo adya. Nga agipatakdir da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidag iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itadda atawid yung ay. Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Tanarugyan damutan. Kandandan ipay malpasan ti balayda. Jay adim ti makagapon no apay nga impalubos kung agi patakder da ijay. Nalang, Pagbigyan tayong di adim, tanariga ta papaayon ti masakit kunakmanan. Di kay madanagan, tasyak to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat tangamin na nadakda kayo. Uray ko man no saan ang masakit ni Uncle taayos laang. Ngam kasano numatayon. Di ijay asawa na ti agnumar iti day jay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Kat kunak ano imbagaman ni tatang mo kan ka, apok. Awan mo timbagbagana? ala, sa nabale. Tanako namot ni Lolam, nga iso ti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabalin na kontraan ti kayat ni uncle mo, tamasakit. Isa pagbigyan tayo pa'y laang ti kayat na. Isa bayan tayo laang nga gipatakder day ti balay ijay. Addan na bukal a planok iti dayta, apok. Nalpasan ti balay tayo nanang. Mabalinan apag naedan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y sakbay nga umakar tayo. O nanang, kano nga rin nga ipa-blessing tayo? Inton bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo, Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inurnong ko ti resibo. Dakkel at nagastos yo dito anya. Uwan nanang,
Talupay gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apu ko yu iti kwartuda. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Hauan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbagmag ta napanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ne, parbangon gayaman. Pagyaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga aldaw nga impay mo kada kami. Ay, agluto ak amasapa. Tamasapa kami nga agyakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro a balay mi. Indayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawa kanyag. Aday ta. Apaya nalami istima to'y asawak. Apaya kasto'y tilangan. Jack. Diyos ko, saan matan nga kang angas ti asawak? Jack! Awanin ni tatang, natayan manong, nanang. Uwan nga ron, John. Ading. Di kay unay aglanladingin anak ko, Juan. Ngabin, patyak nga na napintas a plano ni Apo Diyos kada tayo. Iso nga'y palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo baybayan ti Diyos. Uwan nanang. Insaga na akong dahil tayo mapasamak. Iso palubusan tayo ni tatang. Tap na makainanan. Aran, imbag no saan ang makiasawa manan ni nanang yu? Itatanatayan ni tatang yu? Ha? Diyak mo manang Jessa? Ubing pa'y ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa manan dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali a pag naadanda. Nanang, kasari tayo man ni Elvira. Tama nga no ilako na di balayda. Ay na, di na basta mailako dayjay. Tada kanyak ti titulo ti daga. Sa bagay mo giti Yung nasaya at no may bagayon di pangedeng yaw. Tapno saan nga sigurado tayo di manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak ita iji balayda. Sumurat akmat lola. Taumayak agdan nga giti pagsaritaan nyo. Sige. Sikati makamo, apok. Elvira, itatanatayan ta anak ko. Itala may bagak day tuan niya. Tajak kaya ta may stress day di Jack. Iso ajak imbagbaga idi day toy. Ha? Anya day ta, nanang? Day to'y balayo nga impatakderyo ditoy. Balayo lataan niya. Ngam to'y lute, saan niyo ako kwa? Ha? Ay nasa pala kumatamaawatam day tabalasang ko Saan kumaaday tati pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, daytoy loti kat kukwa ni Manong yu a Jerry daytoy. Anya? Ngam di kay madanagan. Awan ti mang papanaw kada kayo ditoy Elvira. Agnaad kayo latta ditoy aginggat kay kayat yo. Tabalayo kat nga road. Nanang? Ulitak Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry nga men nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itid ko tawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itid itahaatan Jack pa'y matmasikaso. Basta adan to itid ko tawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Isu nga urayak abumaro dagiti anak mo. Tapno maipanaganan kadakwada. Tatang, kamali matimbaga ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbaga na aya. Imbaga nakit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbaga na pa'y nga awan ka no timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada ijay nga imbaga na. Imbaga
Baga na kumaa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaad da ijay. Tano may ikaro da, o di pumanaw danton. Ay na, nalakan tula papanawon lagi jay. Tadagak na jay anak ko. No kaya't ko ita papanawon, mabalin. So, baybayan tayo pala idangag na ri jay. Tapno, awan maibagbagada. Ay, naimbag pa'y kadya asawa jay adin, na pinatakderan na iti balay. Sakbaya pimusay. Ang amsyak ngay nga inayaw, di nakpay pinanunot a pulos mo. Ala, di kayo matanagan, anak. Tanda kami kini Jessa. Saan da kayo abaybayan? Ay, agyaman nak Jerry Gusto laang ti pangedeng ko. Ajak itad day ja alote kadakwada. Una, takukuha ka nga ruday dyan, anak. Wen, kukwayo ka ni Jess ang apukok day chay. No kaya't yung umakar tayo ni Jibalaydan, anak. Panawan tayo nto'y daan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin dyan. Tatawid ko mo dyan nagpatakdiran na iti balay. Ay, wanan niya. Naimbag no nugot ni Elvira. Mayat man gan saan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo't ti kabsat ko tinaaramat iti daya balaya. Saan namot a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa, sumrek ka Talagang sumrekak. Tayag ko dagito'y Junjun. Ha? Nya dagitangay? Manang, pasarabom kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito'y. Agibunag kami ngaminan ka dagiti gamit mi. Taumakar kami dito'y. Ha? Agyan kayon dito'y balay mi, manang? Balay tayo ko nama. Tadagamit ti ayan to'y balay yon. Iso balay tayo amin da ito'y. Ha? Ola, tulungan da ka mangisimpa ka dagiti gamit ko. Sa dino ti silid mo, Junjun? Day taman o manang? Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo at talo. Tanalawa mat to'y silid to'y balayo. Umay kami agyan kada tatang ken lola dito eh. Elvira, pasensya kan umakar kami dito itanay. Anak ko mo tinaggastos dito. Iso dakkel ti karbangak iti da ito balay. Nanang, Nay, di mo samot kaya't ngagnaad kami dito. Ibaga ma, Elvira. saan mat nanang? Binagaan na kami ko mga umuna. Tapno maiyakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayon, Elvira. Isumo lang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di da lola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbaliw mo't titrato da kan ka. Kasla ka gurgura da kamatan. Diyak ko makayat nga ibagad ay to'y kan ka anak ko. Adan na ka mo. Iso panawon siguron tapno maamuam ti agpayso. Sigud asa andak akayat para iti day di amayo. Tati kayat da. Jay baknang ti asawaan ti amayo. Ngam, siyak ting kasarday di tatang yo. Iso nasakit tinakam da. Awan ngamin trabaho. Iso tagtagibas si tendak. Nanang, Ngam, okay na ang dayta anak. Maklon ko dayta. Ngam, pudnumat namin nga awan trabaho. Iso di mon panunutan dayta anak ko. Katno kayat dan ti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laang. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. kunak man no tawid ni tatang da ito'y. Day tamat kamok iti. Ngam, jak man amo. Tanagbaliw matan ti panunot ni lola yo. Saan mat kano aday to'y titawid ti amayo. Okay lang. Tako namat ni lola yo nga awan mang papanaw kada tayo dito anak ko. Abay, manuti nagastos yun dito'y naipatakder abalay. Dito'y tawid ko adaga Elvira. Ha? Apay ka di bayaw? Damagak tapno amok. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti saritaan. Ha? Anyat kayat mo asawan bayaw? No manuti nagastos nyo,
ikasay tayo iti binulan. Takas laabang yung agnana ditoy. Ha? Oray ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo, mabalin nyo mat siguro ti agsapol iti sabali a pagnedan nyo. Tane, dagak mat daytoy anya. Okay lang kin ka, Elvira? Wala. No, kasta ti ko na yung bayaw. Anya nga, ikat kukuwak mo tayo. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang ti bagbaga ni nanang aramidan na. Iso ngay bagakon kin ka, tapno maisaganaam dayta. Jessa, di kan samot ang sumsumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinay-drop as subject ko, tatang. Masaduta ko. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Kunak ngamin nga umakar ka iti pagadalan. Ngam ijay mo't nakangingina ti kayat mo pag-eskwela. Sa ita, akikat ka magayam. Sayang ti gastos, Jessa. Agtuloy ak to inton sumaruno. Basta, agsarder nga pa'y tanasakit ti ulo. Apay, awan plano mga agtrabaho, Elvira? Agtrabaho ka, tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Nang runakit na agkulehyon ti inauna nga anak mo. Huwen bayaw. Madama ti pa nag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin kahit, ta nagsanggir ka iti dahi di kapsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumamat, di saan ka amarigatan ita. Bayaw. Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidain tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong kamay. Pasensya kan bayaw. Uwen, sana bale. Tamakastre kakton iti trabaho. Alagagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 wano pagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos dagina kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya titayntay nga ro dandanggan ti part 2 wano pagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Agtrabaho ka mat, Elvira. Tapno makatulong ka diti balay. Pasensya kan bayaw. Sana bale, tamakastre kakton iti trabaho. Rumpang lang tanay. Siyak matlatan ti agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mat Ag-abroad ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amok a solusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kabsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambas iti sweldo. Sana ka makaurnong adagos no agtali na edak dito'y Pilipinas. Nanang, Di mo baybay anti adimuhan. Agadal kayo ang naimbag. uwan nanang. Iso na lang, takailiw da kanto ko ni ating ko. Sana bali. Tamabit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga orayan ti tawan. Sige nga rod nanang, no kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Awen anak, uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpet kayo kuma. Hello Elvira. Siyak ti pagpawita mi ti kwarta. Tamangan no magastos lang tanak mo itawan kasaskan na. Kan namangan paikit din no may barkada. Nanang, Di ka madanagan. Gatanga kami na kasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. wen nanang. Siya kun ti gumatang iti masapsapul dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gumiti kwarta dagi jay. Dida amo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka ngay? Impawit kon kanyaran ti abastuda nanang. Di bale, tainton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak nanang.
Ay, nalang arod. Basta di kagliway nga agpaw tadadagiti anak mo iti puder may. Ayan timpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di, Lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag ka no kan katimpawit na kwarta. Ta siyak ti agi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapol tayo dito balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iji pagadalan ti daduma, Lola. Siya ko, hindi mapan nagbayad. Basta yig mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Uwan, Lola. Ikandak man mo titi kwartak nanang. Awan maswildo kon. Nagikata ko niti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho ko sa driver. Nag-stricto pa ya kinlugan iti manmanihuag. Walang malan asino matabos dahi dyan. Apay, nagapa kayo aya. Kaslakas ta nga nanang. Masuronak. Dilaw. Kaslawan na saya at amar aramida. Negatibo amin na madilaw na kanya. Isu nga imanehonan Jero ga alugan na. Anya. Nan, kwartayo man nanang. Nagpawid sa amin ni Elvira. Adoy, sangaribo pa'y laang atan Gumatang akiti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay, nanang? Ngamin, saan man ang abinayadan ni Lolo ti matrikula? Anya, apay ngay. Diyan ka mo Kinagiinom da dito'y balay. Kanahin nga agawis niyan kal Jerry iti barkada na dito'y. Kita giinom da. Diyan nga i-concentrate ka gripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanayon da kami pa bugkawan na. Urawan madingar aramidan mi. Ano no kay paupawit mo iti kwarta. Nagsimpat da. Naawan kwartadan. Kanayon da ka mga utan. Anya. Sige anak ko. Tapanunutag ka na impag no anya tinasaya at amaaramin. Ay na, no kastamad lang ter aramidan tinakaikamangam. Nasaysaya at langin asuminan iti pagnaidan dagiti anak mo. Damot na nakam di na unang anak mo. Kastamad ti pampanunutag nga aramidan, Freni. Kasi dagiti anak ko amapuypuyat. Gapoy ti aramidan ti bayaw ko. Kanayon da kanong agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunang nga agsapol iti pagnaidan dagiti anak mo. Wen, Freni. Kontakak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Kan na malayo dahi jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Nagloko mo dahi tan anak kay kamangam. Awan babayin da. Nagguna pumanaw kayo, Aran. Ni nanang Lola, umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, yimot na tiswildo na. Isaya dayo na kayo kada kami. Managing bubukod mo tinayaw. Di kayo mo't mabisbisinan ditoy. Magatang mo't amin na kayat yung kanan. Ha? Di kayo pumanaw. Takasaritak to tinayaw. Baybayaan yun, no kaya ito, ti pumanap. Ape, lapdan nyo. Kasanaw ka na kayo imot dyan nada. Imot na tiswildo na dya broad. Baybayaan yun, kunak mo. Desisyon na tayo ta. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo tagimpake. Di mo ikaskaso ni Lolam. May medyo di ano pumanaw da nanang. Ta siyempre, panawan dan to'y balay da. Kat datayon ti agnumar iti daytoy. Ay, wan matkit di Ngam, kasano tayo ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apay pag problemahan nyo ti kwarta. Kat addamat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigamit ti kwarta. Mangila ko tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apay kasla dumakdakkel tachan mo. Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, Lola. Anya? Addan na yan, nobyom. Asino tinakasikugkan ka? Ayabam dito'y balay takasarita mi iti amam. Diyak amo no asino kadakwada ti ama to'y sikug ko, Lola. Anya? Apay, adudaya. Duada, Lola. Anya?
Kasanungay ti sikog ni Jessa, Jerry. Awan mat kano ti mga klon kadagiti nobyo na iti sikog na. Ket baybayan yun, anana. Anyat maaramidan tayo ngay. Tulungan tayo latan ati apo ko yun. Kaasi man. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nagsardang lang arudan na nag-eskwela, nagpasikugpay. Kasano nga yan ti biyagnan? Ala, baybayan tayo. Aklunan tayo ti amin. Tadaditan nana. Imbes nga ungtan tayo, tulungan tayo kidi. Diyo ko maguruguraan di apo ko yun, nanang. Kumusta ti panagadal mo, Aran? Nasayat mo, tanti. Manipod imakar tayo dito eh. Nasimbangan ti panunot ko. Maipas nagkunti agripaso. Nasayaat nga, Rod. Kat si ka nga'y, Junjun. Kumusta mo ti panagadal mo? Mayat, auntie, at datap ko ija eskwilaan. Ay, wow! Congrats nga, Rod, ah! Ala, itultuloy yu ti panagsingsing patyuan. Panunutan yu ti rigat ti inayo. Kaasi mo ti inayo. Iso nga agadal kayo anay impagwan. Wan, auntie. auntie. Makitam, nasimbangan ti panunot mo ita. Tanaya dayon nagiti anak mo iti sidong, ti ingrata akatugangam. Naimbag nga ron, tanda di kasinsin ko amang kadkadwa kadakwada. Sana bali ta susweldo amat. Dagijay tumat na kay kamangam. Agum dan tuma ngamin. Embes nga dabalayo, embes adi ka abang kadagiti anak mo, kasi mo din tinaramid da. Ala, sana balin. Patsak asaan da kami abaybay anti Diyos. Iso timang tarabay kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Nanang, pudno aya naglako kayo iti dagayo. Kuwan ata na awam mo may gatang iti makanan, Jerry. Apay nga ilimlimad yu ti panaglako yun, nanang. Ay na, ibagak mutlak Iti sa pali pala tao tinakam mo. Apay agasta kayo. Ket, ayan tinaglakon nyo. Ken mano. Mabitlaan taala kiti bag ko, anak ko. No kasta, inaklon mo di foreigner ngagdatdaton kan ka, Elvira? When friend, no pa'y medyo alanganan nak. Ta saan tayo matapada a Pilipino. Ang makasla na singbat mat. Sige kiidi. Suportarang ka iti dayta. Ngam, amo na ka di nga dadwang anak mo. Awan inlimad ko kankwana. Amo na amin dagita. Kat naku na maaklon na dagiti anak ko. Oh, matlagayan. Gones na. Anya pala ter aramidem. Makiasawa kan kinkwana. Ala, nagsapan nga eh. Kakaklon ko lakan kwa na. Di uray man. Ay, sus. Madlaw, anang singpad na dya a foreigner. Patsik nga awan to ti pagbabawyam, no iso ti pakiasawaam. Ada yung nga inaunangam siya, friend. Iso nga rod ako nakangawan pagbabawyam. Ngamin, sigurado a loyal day dya nga agayat. Nanang, agsakit ti apo ko yo. Kwartayo man. Ay, awan kwarta akong Jerry. Nagastos tayo amin na naglakwak iti daga. Ket aglako kayo manen Adu tagbirbirok iti daga ita. Ila ako yukot aminan Basta puwera to'y ayan ti balay. Tapno adda pagyanan tayo. Di awan tuntisan ni kwa tayo, anak ko. Oray adda sa nikwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Awan serbina, nanang. Iso nga ilako yukit din. Adda mo kabayer. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Nala, si kangarod ti makaamaw, Jerry. Nay, Jessa, apay ngagbakbakwar ka. Masikugak man nga ruden, Lola. Anya, asino manen ngay tinakasikugkan ka? Boyfriend ko, Lola. Iso na lang tayong tarayan nakmatan. Anya? Adda nga min asawa na. Iso nga iliblibas mi ti panagsarak mi di. Ngam, idinamon na masikugak. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya? Ay, unay matanti kasta agas-gasat mo, apok. Nala, di ka madanagan tadda kami iti amam-amang tulungkan ka. No kasapulam ti kwarta, ibagamlaang taikan ka.
Nanang, napangabak ko di kwarta. Nagdubli ti kwartak, nanang. Aya, akat mangtid ka nga ron iti balato may iti anak mo ah. Talaga, mangikan kayo, nanang. Atoy, sagli 5,000 pesos kayo itapo ko yun. Ay na, nagsaya aton nga Ito naman minsan, sumurot kayo kanya kiti papapanak, nanang. Tapag dublen nyo mati kwartayo. Imbag nagdublay. Nungay maabak, di awanan tinaglakwak iti daga. Agduble, basta siyak ti mangilaban. Ang mga pegat no agtriple ah. Ay, alamang nga ron anak ko. Kaano amapan ka manan? Taumayak mo. Agyaman nak tanagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ayamat adyak atindaran ti panaggraduar mo anak ko. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate kan. Agyaman nak iti adung anos siya. Isagot ko kada kayo ti baligik. Ay na, anak ko aya. Makasaang itakiti nakaaro-aragsak ko para kan ka. Natunoy mo matlaangan ti arapaap mo. Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para abroad, anak ko. No kasta, paypayso ni Daddy George timbagana, nga alaan na kami ni Pagilyanda. Wan, anak. Agdadan na tayo ijay abroad, no kaskasano. Talaga nga imot dahi dya babae. Nagawid gayam dito Pilipinas. Ngam di pa imay apulos dito balay. Baybayan yun ah. No di na tayon paganano, Lola. Limastog nga minan tano ti kwarta na. Ay, awan nga rod ah. Sumabali gayam ti ugali dahi dya babae no mado ti kwartana. Lumastog kan no pansen. Damag ko nga gabrod na ka nun. Pati dagiti anak na, Lola. Anya? Ay, huwag gayam, kumusta mga tandagiti kakasinsin mo? Ay katkas jay ah. Nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay, si Kangay, di mo ituloy ti panagadal mo. Adapay mo na batbate akwartak. No kayat mo tagadal manan, pagadalan ka apok. Apay, di mo apalan di kasinsin mo. Saan? Pagan anok ngay nga apalan dagi jay? Saan da matabak na? Ituloy mo nga rog dagiskwila ah. Siyak ti mga awer ka dagiti anak mo. Saanan, Lola? Mabain ako na sumrek ijay pagadalan. Sigurado asyak ti kabakatan ijay. Ay na, ag-flight kayon nga agiina kasinsin. Ay na, nakaragrag sakak para kada kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Kat alaan da kayon nga agiina iji pagilyanda. Wan insan, kat agyaman na kititulong mo kada kami ha. Sikatin ang bayabay ka dagiti anak ko, bayat iti kaawan ko. Ay na, awan na nyaman na insan. Masyanak ngamin kada kayo. Gapo iti naramid dagiti na kay kamangam kan ka. Inalman dati sa ni ko para kung makada kayo. Ala, baybay amon insan, tanabayagan alinipat ko dayta. Ay na, talaga nagsaya ti panagpuspusom, Elvira. Kat gapo iti dayta, napintasan ti biyag yung agiina. Nakaasawa ka iti nasingpat. Kan adamat ti natalgad at trabahom ijabrood. Huwan nga roon, day tamat ti pagyamyamanak iti Diyos insan. Saan na kami ang binaybayan? Nanang, nagsuldo akon. Ato iti kwartayo. Idulin mo ti kwartam, anak ko. Ada kwartak, iso adinak ikan, tadamat trabaho. Gumatang kakit diya kadagiti masapsapul mo. Kan agurnong ka. Wan ka, nanang. Adagatang alota iti Pilipinas. Patakdarak to iti resort. Anya? Asino nga iti mangimaton kat awan ka mati jay, anak ko. Ado ti mabalin ko atal ka ni Jay, nanang. Kat ala, makaamo ka, anak. Aray ko. Nagsikal man ti tiyara ko, nanang. Ay na, kasano dahitan ngay. Sapay awan kwarta tayon. Nailako tayo pa yan tibalay tayo. Awanan pagbayad tayo dito pagababangan tayo. Anya nga iti pagpadoktor mo, Jerry. Nabayagan na ito Amariklig na nanang. So, amatayaksan.
Ipankonsentrara. Ay, Lola! Ilamang kagamadan na iti pulis! apa yan? Ay sus, anya tinararamid mo, ay apo! Lola! Natiliwan na ka naglako iti may parit nga agas! Aniya! Jerry, anak ko! Ay, apay, pinanawan na kami, mata. Napaw na yun ta nagsapat, ipanangipulang mo, itibiyag mo. Makipaglabingit ako iti pupusa yun ni Jenny. Nanang. At, Kumusta kayo, Lola? ay na, asika ka dinay tanara na po. Kanay na junjun, ay nababaro kayon. Kumusta kayo, Lola? Kailwid na kayo. Ay napo ko kaya. Pagkawanandak ko ma. Pagbababawyak tinararamid ko iti kalabas. Sorry ka na kayo. Makonkonsensya ak no malaglagip ko tinararamid may ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandak. Bakit ako ni sa pagkawanandak ko ma? Ipatpatag kayo, apo ko. Ala, Lola. Di ka nagsangi. Ipatpatag na kayo. Uwan, nanang. Awan sakit tinakam ni kada kayo. Ay, ni Manang Jessa, Lola. Ay, wah. At ay di pagbaludan. Nabayagan anak kabalod. Iswasyak lang ang tikad-kadwa dagiti duwang anak na. Tanatay matan ang kiliwa, Jerry. Maala, nanang. Mangtad kami ititulong kada kayo. Tay supay nga aramatin niyo. Saan min amaoray ti panakay tabon ni Manong Jerry. Tagsubli kami manan ija abron. Elvira. Ikang kayo ti cellphone niyo, Lola. At nadapang kontakan mi kada kayo. Agpasuro kayo kadagiti anak ni Manang Jessa. No di ang mga operatin. Ay na, agyaman akabok. Nagsayaat kayo at tao. Tauray awan nasayaat ngayong pagpakitak kada kayo. Nasayaat kayo latakanyak. Sorry manan, no inlid-lid din kayo iti kalabas sa pukok. Ipatpatag kayo, nay. Ipatpatag na kayo man, Lola. Di ka mangidadaduma kadagiti kamang ti pamilyam, tapno di mon tutilmonan dagiti luwam. Alagagayam di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ada ako, nanang. Apaya nala daw kasi mangpay. Kwa, nanang. Napanak pa nga min nakilaba. Bambar! Nabanak nagbulakbol kunama. Sa anak nga bulbulakbol, nanang. Kahit ayang nga ron titangdan mo naglaba. Ato'y nanang. Na! Dahil lang! Nagbasait! Di da inted amin atangdan ko, nanang. Inutang da pailaan. Aniya? Inton maminsan, di ka mapanaglablaba no utangan dan lang titangdan mo. Nanang. Mala! Sumrak kang arudan, dahil kaglutaw! Wan, nanang. Apayaya kontrabida kakanayon kanyak si Kapi Limon. Imbay sa para allowance na kumamit iti pagadalan da titangdan na naglaba. Yung minalampay laang may ilma. Rugyan nakmanan, Filimon!
Asino tinapatpatag kan kaya? Siyak nga asawa, muwan no dyan punta. Ilma, Dahil ang amin tijak kayat kan kakait. Iparupam launay kanya kanapatpatag dyan punta ngam siyak nga asawa. agpada kayo ang napatag kanyak, bakal. Ay saan? Jak kayat ti kasta. Ha? Masapol ay siyak tatanda nga ipatag mo. Ta siyak ta asawam. Saan ka ta dyan punta? Nawatam? Mabisi na. Nay, Rabeng, gumapay nga itakalaan nga sumangpait, Ginaw. Unay kayo na ya, tatang. Gaga nga iti barwa. Unay ka na ya. Nabartag ka manan asimangpait. Gaga nga iti baro. Kunak lang arudan, tatang. Kaslan di kayo mo, nagbaro mo. Unay katikas na pa nagsungsung bat maun, Ginaw. Wala, sumrekan. Sana kung nga ubing nga basit, tatang. Unay kayo lagi din na. Amo kong dararamidag. 17 mo pailaang, anak ko. Minor di edad ka pailaang. Wen, yung lakayan ti panunod ko. Kung titig-tig na ko. Mabalin kong to pa yun ti mga asawa, tatang. Anya! Iswa mabalin ka di. Di da kong bibiyangan. Please, kumalang, tatang. Nanang, kwartayo man. Di nakayat ng ikan ni tatang. Nay, tapay ka no di nakakayat nga ikan. Baka pagbisyok ka no. Anya, ay unay lakit din day tang amam. Imutan na ka man ako nakaw. Mabitlan. Atoy, talugasot. Umdas day taan. Kurang ananang, 1,000 na. Ay na, awan 5 gasot lato'y kwartak dito'y bulsak. Kung nakapagpuunak ititong 8 no madamdam Aglangan kayo pa lang agtong ita. Siyak pa'y tunay nyo. Tani, ado pa'y tibayada kayo pagadalan. Ay, sige nga rod. Alam mong ti kwartak. 5 gasot day ta. Basta say-saya atam tag-eskwila Win ka din nanang. Siyak to ti valedictor yan. Rumbang lang atanay. Namin ado ka na nag-repeat iti 4th year high school. Kabisadom kumaamin na eleksyon niyo. Si kanti kalakayan kada kayong agkakadalan. Rumbang lasi ka ti kalaingan anak ko. Wen, nanang. Namnamahan nyo day ta. Saan ako nga repeat? Amok amin ang nagiti sursuro ni teacher ko. Maumak pa'y nga ruden. Mapang kangarudan tama nga numala daw kay di pagadalan niyo. Sige nanang. Mapanak nga ruden. Andikat awan hambag mao mapanag-eskwela. Awan mo ti hambag ko nanang. Kadagitay kwadernom ngay. Daytoy ti kwadernok nanang. Daytoy. Ah, Daytoy ulok. Nalaing ti anak yun nanang. aya, lalaingam nga rod pa'y, wan. Win ka di. Thank you iti kwarta nanang. Naimbag kayo pa. Madlaw alab na labdak. Ngam ni tatang. Di naksakay kaya. Tapay nga imutan na. Mas kaya na ni Leia. Masuronak mga rod ija amam no maminsan. Mala nanang. Kaya agdawat ka ni tatang iti kwartayo. Tapnod da sukat to intedyo kanyak. Patsyam ngay kanak day jay. Mangtadangam baka 50 laang. Amo na kami na pagtungit ko, iso adi nakik-ikan. Rabe yung apay nga awan pa di kabsat mau. Leia. Tatang, Kunuray ni nanang yaw. Awan pa'y laan. Napanman siguro na kitong itdayjayan. lakit di tatang. Ay, apay ngay. Awan pa'y laang mat ni Ginaw. Ay, una yun dayjay nga upeng. Kas jay ayat estudyantay. Kanayo na marabyan. Tatang, kinapudno na. Saanan nga agis eskwela ni Gino. Anya? Kanayon nga aglangan. Sumrek pa'y matitagsapa ngam numalom saanan sumrek. Anya? Aging ka nagikatan namin pinsan. Kat kanayon pa yan ti panagbartek na tatang. Anya? Makonsensya akmat no tsak ibagatar aramidan ni Gino. Iso abagbagaan yun to ti kabsat ko, tatang.
nagkunamit kada kayo. Asino tinagipulong kada kayo? No ibagak ang napanak iti pagadalan niyaw. Aglibak kapailaan. Ha? Anya, ba't yung tikas nga aramid mo? Gino, di ka ka di mabay ni tikas nga aramidam. Sigurado, nag-repeat ka man no kasta ka. Anya nga ron nga nag-repeat ak tatang. Agyaman kayo kiti Tagis eskwilak lata. Nga uray repeater. Kindraparak. Makitam ti kasta pa nagsongsong batmaw. Nagalas! Unay kamagtan, Filimon! Nalabas mo day na panungungungot mo itanak ta. Itayak pa'y ngagdengdeng nga Unay kan, kasla sabsabalit anak takin ka. Kasano adyak sermunan? Kitaglablabusain. Puro sakit ti ulo teraramidin na. Nileya teong tam! Apay adi na imbaga dagos tararamidan ni Ginaw. Inuray na pa'y nag-drop sa kundi pulong. Diyampon mo atisan ngagpampanunot. Iso teong tam! Anya? No talaga mula na nakam. Di imbaga nakan katararamidan ni Ginaw. Tapno na sigod ko ba? May isa ka mo tabakbakitan. Panoy-noyam ti mading aramidin tanak mo. Katusto matimbaga ka. Apay, adda ka malay timbagak, Pilimon. Alaman! Pasensya kayong tatang. Gapo iti pa nagpulong ko. Nagapa kayo ni nanang. Awan basol mo, Leia. Ni Gino ti aking basol iti daytaw. Tabinaybayan na ti panagadal na. Tatang, Basta ituloy mo lang ti kinatulnog mo nga anak. Why? Di mo tultuladan ti aramidan di kabsat mo. uwan tatang. Uray kanayon nga ibaga ni nanang nga ampun daklaang. Patpatken kayo lataken ni nanang. Agraman ti kabsat ko. Anak ko, uray ampun da kalaan. Agpada ti panangipatag ko kada kayaw kini ading mo. Why? Uwan tatang. Mariknak matkit di dayta. Iso nga agyaman ako unay kada kayo. Anya jay kunam, Pilimon. Pagtuluyan ta ni Leia iti kolehiyaw ko na. Ikarigatak ti agtrabaho ng uray lakaya kaon. Ay saanan. Huston ti high school anay lupas na. Kurang titangdan mo nga karpintero apagadal na. Isokat ti papanan ti sweldo mo. Di tay ka mga nain. Adamot ti pagadalan na basitlat mabayadan. Ay uray pay. Isuma lang ay sunay ta. Ti allowance na iti inal daw ngay. Kanda duma pa agatangan ng tao. Nagastos mo lang Sayang ti kinalaing ni Leia, bakit? Nautak mat ni Gino nga anak ta. No talagang ay pasnag na tagadal. Wun ng bulakbul Mike. Kanayon nga drop. Iso kay di ti pagtuluyan ta nga giskwela. Tay sutipod no nga anak ta. Diyay kat ampun tan ti makaiskwela. Nagswerten ngay. Kahit kasanon no agsardeng tumanay. Say-sayangan na lati kwarta day nga anak ta. Naimbag ka ni Leia tanasing Pike. Nagagit nga giskwela. Di mo mamay papilit ti kaya mo, Pilimon. Minu-minuto nga gapatan, nutob ngaram ti kayat ko. Agtuloy ka nga agadal, anak ko, well? Baka agungat ni nanang ngay tatang. Siyak ti makaambaw. Aginroll ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Anusak ti agtrabaho. Tapno makaadal kalaan. Sige nga ron tatang. Kat ikarik. Agadala ka na imbag. Kat no adda oras ko. Tulungan kayo nga agsapul iti kwarta. Anya? Ay, ang mga numarigatan ka, anak ko. Saan tatang? Kabaulak. Ay na, talaga anak kasingsingpet ka unay. Ipatpatag kayaw iti kabsat mo. Nga uray suker di adem. Patpatgaglata. Ay na, agsuswerte kita. Nangabakak mananggim. Sige, idakdakkel ko pa iti tayak. Tapno madadagos ti kwartak. Nanang, kwartayo man. Nay, apay nga daka dito yanak ka. Sinurot kayo nga ron, tani, awan kwarta. At da pangusarak iti kwarta nanang, importante. Sige,
Kakaiso nang agsuswerte kita anak ko. Sige, ikang kay ti kwartam Manaw ti ka sa pulam. Ibagamtay kag ko. Nagpakada-kadikin ka ni Ginaw, Ilma. Saan may apay aya? Kat manungal daw asaan ang nagaw-away. Apay, di ka madanagan. Ay na, agawid to ka day. Adan na kam janak ta. Pagbalinam to mangawan na mamuna. Ngem awan na pulos abiso na no sa dino tayan na ita. Mhm. Lakay Filimon! Rumor ka man tagbuksing da. Ha? Makitam, adan. Nerbyuso ka launay ngamin kay. Napartag manay. Payman. Ay, di mong tantanak ta Pilimon. Dakas ka kanyak no ramidam ti kasta. Dahi tangamin ti madikin kakay. Pampanuynuyam ti anak ta. Di mo nga rin iti madingar aramidin na. Nasaya at ayam ti kastang aramid ti na. Masyanak nga rudmat kan kwa na. Tay sulat maong ungtan dito abalay. Ngam jam punta, di mo pa ungtan apulos mark. Tapay ko mga ungtak. Kat nakasingsingpay. Tikit di ko nam. Napatpatagkan ka na jaleya. Ngam jay pudpud nung anak mo. Day ta tinabatad, Filimon. Di mo amaw ti bagbagam, Elma. Sika, ti saan nga agpampanunaw. Bakbakitan ka nga na konsentidor. Iso nagbanag akasta ti anak ta. Nasaya at nagawid ka, Ginaw. Nagkapamanin aya. Saan ka matatao dito'y balay? Kwartaya man kiti tatang. Saan ka nga ikan? Tapag bisyong mutlaang titidgaw. Imot kayo kiti Saan man nakasta ti panagsungsungbat mo, Ginaw? Tamang ano anya ti maramid ko kin ka. Anya, saan ka nga ikan iti kwarta? Tapno mailisi ka iti dakis nga aramay. At tula aming ibagbagayo. Talaga kiti nga imot kayo. Di ka di makauawat! Kaano ay ang agnakam ka? Lumaklakay ka, dumuldol daw. Makauma ang ganti sermon nyo, tatang. Awan pa'y ganas. Ginaw! Mabit lang! Agsarita tamampay! Ay, pimadaw manay. Talagan sa nga awanan ti panagbalaw di anak ta. Bakay, saan na dumngag iti saaw? Kasita, awan manan dito'y balay. Sa lagawid no may agdigaws. Ay, tila pagturturungan na. Ay, at least akita muna ti pagawidan na. Agawid pa lang o magdigaws. Nanakam dyan akta. Nanakam tikas jay. Jay lagbarbartak tar aramidin na. Tatang, nanang, ni Gino, tiniliw ka no dagiti pulis. Ha? Ha? Apa tiniliw da? Nang ramos ka no iti minor de edad, nanang. Anya! Tulungan dak tatang. Nanang, diyak kayo ti mabalod. Irwartak dito agbalbaliw akon. Promise. Ay, na anak ko ay kakasikamot na ko. Nanang, daita ti maganap ti sukir nga anak. Awan dagdagam. Ay diya nga ita. Nairaman lang, tatang. Basol lagi ti kakadwak. Basol da. Wan mat nga min lakay. Basol dagiti kakadwana. Nabartag da kano amin. Pinilit da kano ni Gino amang tulad iti naramid da ng mulis da iti minor de edad akadwada babae. Najay magkidi a babae Houston, Ilma. Ngasim ko ma. Isardang mo ti panangkon konsentem ken ni Gino. Nakabalod lang arunay. Kasta pala ti ramid mo. Filimon. Tatang. Ala, pag nakmam dahi ta napasamakin ka, Ginaw. Tatang. Dahi ta ti bunga ti kinasukir mo. Kun bunga mo ti kinakonsentidor mo, Elma.
ginagawa niya, Ilma? Makita-mitan ti bunga ti aramid mau? Ti panang pampanoy-noy mo iti madi nga inararamid ni Ginaw? Italaam amiris ko, ti pindot ko lakay. Gusto kagayam. Iso nga da basol ko. Leia, anak, pakawanan na ko ma. Sabay ko matasan nakakagura. Nanang, Sorry, Wan. Gapo ka nagitim pakpakita kiti kalabaskan ka. Nanang, di kay tupulos kagura. Ngamin, napatid kayon itibiyag ko. Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakan. Ngamin, patpatkan kayong unay. Ay, agyaman na ka. Ikarik, diya ko nagsaw iti kontrakan ka anak ko. Sorry no kanayon ko nga ibaga nga ampun ka. Lipatan yun na nanang. Wan gayam, nagsweldo akon. Antoy, kwartayo ka ni tatang. Ay na, idulin mo ki dinday ta. Taagurnong ka, anak ko. Yornongam ti para iti masakbayam. Wan mat nga miinak kong ibang kumti kwarta tapno makaurnong ka. Wan, ada nakalasin nga urnong ko. Adamot nakalasin na kwartayo, nanang. Tatang, kastamot din ti panggastos tayo dito balay. Kanti ibalon tayo iti kabsat ko iti pagbaludan. Nakabudget amin ng dagita. Ay na, naimbaglakit din tananakam ka, Leia. Naimbaglakit din, tanimtang ka itibiyag may kandidatang mo. Ay na, kasano lang at hanawang ka, anak ko. Agyamang kami unay kan ka. Agyaman kami, anak ko. Ay na, siyak tirong bang agyaman kada kayo, tatang. Nanang, tauray saan ada kayo tipudno ang nagtaudak. Di makilaklata na sayaat. Kat subadak tirigat yo anang padakkel kanyak. Ipatpatag kayo unay. No kayat mo anapintas ti pagbanagan to ti anak mo, disiplinaam iti husto. Ngam no konsentyam ti madi nga aramid na, agbabawi kanto. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.